sallallahu ala yasin Ahmad al-hadil amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in sallallahu ala yasin Ahmad al-hadil amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Ba'idna minasy syaitan qarribna ila rahman a'azna minan nisyan wakhtimna alal iman. Ba'idna minasy syaitan qarribna ila rahman a'azna minan nisyan واختمنا على الإيمان والاستقالة في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان.